салом, ман Шаълои Гулхоҷа. ахбори рӯзи ҷумъа 21 октябрро аз студияи радиозодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунам. Сархати баъзи хабару гузоришҳои муҳим. дар душанбе Сафар Сафаров яке аз ҳампаймонҳои дерини президенти кишвар даргузашт. донишгоҳи миллӣ аз аспирантҳои хатм намуда талаб кардааст ки хобгоҳро холӣ кунанд. аспирант вақте ки 3 сол истифода буд давраи таҳсил даромад соли сеюм рисоларо ба кафедра пешниҳод буд. пиронсолони рӯззабони Тоҷикистон аз он шикоят доранд ки фарзандонашон онҳоро фаромӯш карданд. чандин сол онҳоро ба авоя расондам. дар ду ҷой кор мекардам, аммо ҳоло нодаркор шудам. шояд ин ҳарфҳои ман ба гӯши онҳо мерасад. ва ҳоло тафсири хабарҳо. Президенти Тоҷикистон аз Туркия хостааст дар истирдоди террористони тоҷик ки дар қаламрави ин кишвар паноҳ мебаранд ҳамкорӣ кунад. Ин масъаларо Эмомалии Раҳмон рӯзи 21 октябр зимни мулоқот бо Мавлуд Човушоғлу, вазири умури хориҷии Туркия дар шаҳри Душанбе дар миён гузошт. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин барои ҷилавгирӣ аз пайвастани шаҳрвандони Тоҷикистон ба гурӯҳҳои террористӣ ки умдатан тавассути Туркия ба ҷангҳои Ховари Миёна мераванд, таъкид намудааст. вазири корҳои хориҷии Туркия ки субҳи имрӯз ба Душанбе омад, бо ҳамтои тоҷикаш Сироҷдин Аслов низ мулоқот дошт. вазирони ду кишвар бештар дар мавриди таҳкими ҳамкориҳо суҳбат карданд ва барномаеро дар ин замина барои солҳои 2017-2020 ба имзо расонданд. имрӯз ҷанозаи Сафар Сафаров, собиқ муовини аввали раиси ҳизби ҳокими Тоҷикистон, ба хок супорида шуд. Сафаров дар 69 солагӣ дар шаҳри Душанбе даргузашт. ин собиқадори ҳукумати Тоҷикистонро аз шахсиятҳои бонуфуз ва боэътибори доираи ҳоким ва яке аз устодони сиёсии президент Эмомалии Раҳмон меноманд. ҳамкорони мо дар маросими ҷаноза ширкат доштанд. Сафар Сафаров аз сиёсатмадорони мӯътабар ва шинохта ва дипломати собиқи бонуфузи Тоҷикистон даргузашт. ӯ ки 69 сол дошт, рӯзи 20 октябр дар ҳалқаи наздиконаш вафот кардааст. Сафар Сафаров муовини собиқи аввали Эмомалии Раҳмон, раиси ҳизби халқии демократӣ ва муовини собиқи раиси маҷлиси намояндагон ҳам буд ва ба гуфтаи хешовандонаш солҳои тӯлонӣ аз бемории қанд ранҷ мекашид. бемориш асосан гурдааш буду ва касали қанд дошт. барои моро фаҳмондан духтуро гуфтанд ки касали қанд асту ва гурдааш ҳамихел шудагӣ. ҷанозаи раиси собиқи дастгоҳи риёсати ҷумҳурӣ ва сафири собиқ дар Русияро дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе хонданд ва аз ӯ ба некӣ ёд карданд. баъди адои намози ҷаноза Сафар Сафаровро барои дафн ба оромгоҳи сариёсиҳои пойтахт бурданд. дар маросими дафн мақомоти баландпоя аз ҷумла дастёрони раиси ҷумҳур ва дипломатҳои хориҷӣ ҳузур доштанд. Сафар Сафаров аз устодони раиси ҷумҳури Тоҷикистон ва аз афроди мӯътабари доираи ҳоким ба ҳисоб мерафт. аз ӯ 4 духтар ва 3 набира мондааст. барномаро идома медиҳем. кишварҳои Осиёи марказӣ раҳоӣ аз бомбасти энержиро дар бунёди нирӯгоҳҳои хурдумиёна ва бодиву хуршедӣ медонанд. дар як ҳамоиши байналмилалие ки таи 2 рӯз дар шаҳри Душанбе ҷараён дошт, намояндаҳои кишварҳои минтақа миёни ҳам ҳамин мавзӯъро баҳс карданд. ин гуфтугузорҳо дар ҳолест ки кишварҳои минтақа дар бунёди нирӯгоҳии азими барқӣ ихтилофи назар доранд. Шодмон Ятим дар ҳамин бора мегӯяд. беш аз 70% аҳолии Тоҷикистон дар манотиқе зиндагӣ мекунад ки ба осонӣ метавон онҷо нерӯи барқ ҳосил кард, ё дар рудхонаҳо ё аз рӯзҳои дарози офтобӣ. вале бо вуҷуди ин аксарияти ин мардум ба ширкати барқи тоҷик умед бастаанд, ҳарчанд камтар аз 9% нерӯи барқи Тоҷикистонро истифода мебаранд. барқе ки тирамоҳу зимистон чанд соатӣ тақсим мешавад. дар як ҳамоиши дурӯзаи байналмилалӣ дар Душанбе бо ширкати мақомоти кишварҳои минтақа, созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносон гуфта шуд ки истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энержӣ дар Осиёи марказӣ метавонад ҳам аҳолиро аз камбуди барқ халос кунад, ҳам муҳити зистро аз олудагӣ нигаҳ дорад. дар Осиёи марказӣ ки офтобист, дар баробари захираҳои зиёди об барои тавлиди нерӯи барқ имкони хуби гирифтани нерӯи хуршедӣ ва бодӣ ҳам ҳаст.
аммо мушкилоти иқтисодӣ нагузошта аст ки сохтмони нерӯгоҳҳои барқи бодӣ ва оби хурду миёна рушд кунад. бо назардошти суръати бод дар кишвари мо насби истгоҳҳои то 10 киловатта имкон дорад. суръати бод 10-12 метр дар як сония. дар кӯҳу водиҳо то 120 рӯз шамоли сахт ба қайд гирифта мешавад. аз имконияти 2 миллиард киловаттсоат дар як сол нерӯи бодӣ ҳамагӣ 4 миллион киловаттсоат истифода мешавад. афғонистон ҳам ҳоло сай доштааст истифода аз захираҳои обу нерӯи хуршедро зиёд кунад ва то 16 соли дигар саросари кишварро муназзам бо нерӯи барқ таъмин кунад. ولی هرچند بازم هنوز ما 80 تا 75 تا 80% انرژی خود به صورت واردات از کشورهای همسایه میگیریم. قرار دادن برای خود که ان شاء الله تا سال 2032 5000 مگاوات ما از انرژی های تجدید پذیر داشته باشیم. дар тоҷикистон ки аксаран нерӯгоҳҳои барқи обӣ дорад ҳанӯз истифода аз нерӯи хуршед ба хусус батареяҳои офтобӣ роиҷ нашудааст ва кишвар дар ин соҳа аз ҳамсояҳо ақиб мондааст. манбаи офтоб ки ман бисёр тарафдори истифодабарии манбаи офтоб ҳастам ва мутахассиси ҳамин соҳа ҳастам. дар мо ниҳоят кам истифода бурда мешавад. дар маҷмӯъ кам нисбати гидроэнергия. истифодаи манбаъҳои энергияи барқароршаванда ба хусус бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ яке аз роҳҳои ҳалли буҳрони энержӣ дар тоҷикистону қирғизистон аст. аммо тарҳҳои бузурги ҳарду кишвар ба далели ихтилофи назар бо кишварҳои ҳамсоя амалӣ ношуда мондаанд. шодмон ятим, озодӣ, душанбе. маъмурияти донишгоҳи миллии тоҷикистон ба чанд аспиранти хатмкарда ва нокум дастур додааст ки хобгоҳи ин муассисаро холӣ кунанд. ин олимони ҷавон баъди 3 соли таҳсил бо сабабҳои гуногун натавонистанд кори илмияшонро пешниҳод намоянд. маъмурияти донишгоҳ дар дастқарори додгоҳро дорад, аммо ин аспирантоне ки то ҳол дар хобгоҳ ба сар мебаранд мегӯянд ба таъхир афтодани кори илмияшон сабабҳои узрнок дошт. зарангези наврӯшо ин мавзӯъро пайгирӣ кард. ҷаҳонбахш Норинов 3 соли ахир дар ин хобгоҳ зиндагӣ кардааст ва ҳоло донишгоҳи миллӣ мехоҳад ин ҷавон утоқи зисташро холӣ кунад. олими ҷавон мегӯяд мушкилоти хонаводагӣ имкон надод рисолаашро дар 3 сол ҳимоя кунад. ما از سببی که در مرافع سود در شهر پنجگین باید اشتراک کنیم حجت‌گذاری به بند هستیم ما عریضه در استیصالات از ناحیه سینا عریضه وارد کردیم که موقتی همین در یک مدت همین دعواها یا هم پرونده چی گرایجانی بحث گرایجانی باز داره ما وارد کردیم عریضه حلنامه ما برآمدگی نیست تا امروزه اینا باشه میگم حلنامه برآمد من میگم حلنامه بیار نشان ته نه می یک ساعت پس باید برآوریم. ҷаҳонбахш хатмкардаи донишкадаи забонҳои ба номи Соти Мулуқзода аст ва 3 сол пеш барои таҳсил дар аспирантура донишгоҳи миллиро интихоб кард. масъулини донишгоҳ мегӯянд ба ҷаҳонбахш гузашт карданд вале дигар наметавонанд. ман маълумот надорам дар бораи рисолаи номзадиш барое ки муроҷиат накардааст. 3 сол давраи таҳсил дар аспирантура пурра истифода бурдагӣ аст. дар соли 2015 хатм кард аспирантураро 31 декабри 2015. хуб то имрӯз кора пешниҳод накардааст барои муҳокима ба кафедра ки ин аспирант вақте ки 3 сол истифода бурд давраи таҳсил дар аспирантура хуб соли сеюм рисоларо ба кафедра пешниҳод буд ки рисола омода шуда барои муҳокима. мисли ҷаҳонбахш донишгоҳи миллии тоҷикистон имсол 25 аспиранти хатм кардаро ба додгоҳ кашидааст. ин афрод ки бо хатми аспирантура аз ҳаққи иқомат дар хобгоҳ маҳрум шудаанд намехостанд аз ин ҷо бираванд. мо аввал ба тариқи ва мактуб ба шӯъбаи кории дохилии ноҳияи сино муроҷиат кардем ва бахчон чандборо ба тариқи хатӣ 2 бор 3 бор мактуб кардем хоҳиш кардем ки муҳлати шумо ба анҷом расидан шумо хобгоҳи мазкура қул намоед. саркашӣ кардан ки мо ҷо надорем куҷо бурем. дар ин ҳолат мо маҷбур шудем ба суд муроҷиат кунем. баъд суди ноҳияи синои шаҳри душанбе дар таърихи 2 июли соли 2016 муроҷиат кардем ба 25 аспиранте ки муҳлатҳошон гузашта ҳастанд беҳуҷҷат ҳастанд.
20 پژوهشگری جوان خوابگاه را الکی ترک کردند. مسئله 5 نفر دیگر مثل جهانبخش حالا در بررسی است. باری اول است که دانشگاه ملی برای بازپس گرفتن خوابگاه از اسپیرانتانی ختم کرده به دادگاه مراجعت کرده است. صاحب نظران میگویند شرایط مالی به جوانان امکان نمیدهد خود را پرره به علم ببخشند. برای همین هم از دانشگاه و هم از خوابگاه رانده میشوند. و دنبال شکست شوروی و شروع جنگ در تاجیکستان اکثر روستابارها به وطنهای بابایی خود برگشتند و فعلا در این کشور تقریبا 40,000 از مردم روززبان باقی مانده است. حالا اکثر آنها با نفقه ناچیز به سر میبرند و برخی هم از ناعلاجی پای به کوچه گدایی گذاشتند. قهرمان گزارشی نوبتی ما نفر است که فرزندانش او را در تاجیکستان فراموش کردند و او در کوچه و رو به رحم خدا مانده است. برای زندگی کوشش میکنم. راستش را گویم در پرتوگاه ها نمیگردم. بعضی‌ها رو میبینم جوان و تنومند روید کار کنید، کار هست. من باشم معلولم، در کجا کار کنم؟ برای همین مجبورم طلبندگی کنم. ایگور ویسوتسکی متخصص ساحه نقبکنی است. او به تاجیکستان همراه با خانواده‌اش سالهای 80 برای بنیاد نیروگاه راغون آمده بود. سال 1998 در ازبکستان نخست یک شناسش را به قتل رساند و برای 10 سال پشت پنجره رفت. بعد از ادای مهلت جزا ویسوتسکی به تاجیکستان برگشت، اما در اینجا او را کسی منتظر نبود. همسرش شوهر دیگر کرد، فرزندان برکمالش به روسیه رفتند، خانه خدمتی را بازپس گرفتند. حالا 8 سال می شد که این سابق بناکار در کوچه زندگی می کند. ایگور ویسوتسکی برای پیدا کردن کار حتی کوشش هم نمی کند. می گوید معلول 60 ساله‌ای به قید جای زیست و بر ضمن این سابق محبوس به کسی در کار نیست. و مثل اکثر افراد دیگر بیخانه به خانه اینترنت رفتن نمی خواهد، چون که در چنین مؤسسه ها عرق نوشی را اجازت نمی دهند و همچنین نمی گذارند که هر وقت دلشان خواست روند و آیند. بله می نوشم، بله، نه به آن حدی که در زمین ها خواب بروم. و مقدار 2-3 سومونی 150 گرم عرق می نوشم. برای من هر روز ایگور ویسوتسکی 10 کیلومتر را پیاده طی می کند. در پایتخت آشخانه های خیریوی برای افراد نادار و بیخانه فعالیت می کنند و او از این به آن می رود. چند بار در یک هفته ویسوتسکی در کل مرکزی پایتخت آببازی می کند و لباسهایش را می شوید. او چنین امکانیت را تنها از آخرهای ماه اپریل تا میانه های اکتبر دارد، زیرا در این وقت کل سیراب است. زمستان را وی در مرکزهای مخصوص افراد بیخانمان می‌گذراند. بیشتر روزش را ایگور ویسوتسکی در باغی که دورتر از مرکز سودای کلان جایگیر است با طلبندگی سپری می‌کند. اینجا سیرادم است و در دوام روز پول خوب هم می‌دهند. بعضا نان و تخم مرغ و خوردنی را هم در پیشش می‌گذارند. او از هیچ چیز رو نمی‌گرداند. ایگور ویسوتسکی کیهاست که در کوچه زندگی میکند، ولی تا هنوز به امید است که روز فرزندان یعنی 3 دختر و 1 پسرش به یاد پدر میافتند و او را با خود میبرند. او با اشک در چشمان میگوید چندین سال آنها را به هوای رساندم. در 2 جای کار میکردم، اما حالا نادر کار شدم. شاید این حرفهای من به گوش آنها میرسد. ایگور ویسوتسکی در باغ در روی علف میخوابد. در زمین خلطه خالی را پهن میکند و بالایش را با بارانی میپوشاند. به وقت بارشات و زمستان تهخانه و رواق میجوید تا که جای گرمتر را پیدا کند. برای او از همه دهشتناک در زندگی آمدن زمستان خنک است که هر سال میتواند برایش آخرین باشد. یک سرباز توجیک از گارد ملی با تیری سلاح کلاشنیکوف خود را پرانده است. امامدод Таваллоев ساکن ناحیه رشتقلعه ولایت بدخشان همگی 5 ماه در قسم نظامی شهر دوشنبه خدمت کرده بود. مسئولان قسم نظامی از شهرت به عنوان سرباز نمونوی و جوان خوب و هوشمند یاد میکنند. در حال حاضر دادستانی نظامی در رابطه با این حادثه پرونده باز نموده و 3 همخدمت شهرت را بازپرسی کرده است. جسد شهرت را با کمک خویشان و نزدیکان از شهر دوشنبه به ناحیه رشتقلعه انتقال دادند و در زادگاهش دفن کردند. با این خبر نشر نوبتی برنامه امروزه را به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخوانید و نوارهای جالب را در یوتیوب تماشا کنید. صفحه ما در فیسبوک و ادناکلاسنیک هم قابل دریافت است. زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه نیز شما را در جریان اخباری تازه میگذارد. باقی در آخر هفته به شما استراحت خوب را تمنا داریم.